Halapain itu kapakan matala, kalani pero mata, lono tamake paihana, betatalo moe tu hela. Halapain itu kapakan matala, kalani pero mata, lono tamake paihana, betatalo moe tu hela. Kokori ke hufanga moa I he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu ko tope. O ku whaatapo atu a miheni ka tā mo e whainga maari e koni ke whakahoko atu ho mo polokalama koia. Ko e whatufonua fo au ai a ko heni pia mo e whakafofonga koia. O tonga tapu fitu Paula Piveni Piukala ke whakahoko atu e tau polokalama koia. Ki hewi keni ko e kamata fo ke eni e tau polokalama ki he tau fo au koini. Ai ku kamata atu I he ahoni. Pea toki hoko atu ai pē tau ngahi polokalama ko ia I he lere atu ko ia ai tau. Whataonga pē kainga ku ongo lere I atu pē. Ai whakahoha a koni whahoko atu. Pea me heni, pea pe he foki, pea me tonga I he whafofonga. Ai au ku ma loto fia. Ke tai lere ki mo tolu kotoa pē ku mo o silava mai ki lotoni. Ke hoko atu e tau polokalama ko ia whatufonua fo au ki a tauni. Whataonga pēna mo mao ha ngahi aho Christmas mo ngahi aho whaasta o mga aho lotu fia pa mo family I he taimi koe na e malolo ai e tau polokalama. Ka koe ni ku tau foki mai I ahoni. Pe au ku whawhia ai kamata koe tau polokalama I ahoni. O ku fia foki tatai lerei ai whafofonga I he laine. O ku heni pe heni malo tau mau e pongpongini. Ko ilo I pe o ku amanaki ke whawa e whare area hui kahau. Lahi mo ngahi isiu wha politikare o ku lotonga hoko he tainimi I he whanua. Ka ku whewheha ke tongana, whewheha ke ai ngā ue ku whahoko mi tongana. Malo e tau lava solo. Ta malo e mawhaiga maari pa kore doi bege hufanga doi be whatapua. Ko ia. O ku whamalo. Ko ki hanga whenga ke tamtei ai hiwa ko ni o ku ke lelelere pe hiwa ia ku lotonga koe ku osi. Ko ni ku mati atu. Piveni, hoko atu koe. Ko ia. Malo bisol pa malo e mawhaiga maari pa kore doi bege hufanga te whatapua. Ko ia koe kamatanga whukene ai polokalama ke tau whauni. Pea ku whatabe mono ngahi mana whatulisi. O ku maari e pe kau whuke mahina niema. Mahina ko si mawhatuki. Ki a ia he anga e ku wakai ke tunga nei ai. Talo e osi hono tala tutu ni ko ai wha mau whekau aki. Pea moe jurisdiction he. Moe kuongo I o ko mawhasia he kumaino ka te au. Ko I u mea nia na osi kalanga I pe mei mua. Talu me kamata ko e report ya Peter Pace Club he. Ko e consultant me he. Kom ni welina whakawhi I mai e Clive Tuat. He taim nei ke minister alawai he pure anga koe nai pare mia atu I wakano. Pea o mai ai ripoti ko ia. Pane whakatokanga malohi mai ai ke hala whanonga whakapolitikare. E ai e mea e malawa ke hoko o pehe. Ukai ke toi aha toi vei ua ke influence he penolo. Ai
ai whamauanga he hopo koia. Moi ku no fo lau ko ongo report e wana una ne hanga o mao e taimi mo tokanga e report goni he asika e whamau whatui ya mo report goni e Peter Best Club ko ongo report loa ko ya na o si moko ye ne afio o ke whahanga au e ke ongo report ko ya. Paranga e ku waka i o ku na tai tokanga whare area ke ngā we e ongo report ko ya. E koe parapare mai ni ko ai matalu mea e solo mo ko ngoi i whainga taia. Nei mai ki whainga maari o whamiri ke nau ahi mai he wike koni ko mari watu. Koe. Kana i tokoni au pito ka au. Kana ku ka mata ke u whehu ia. Pe ko au pe ia o ko mafasia na ku hala i kusio hala i mau he kusio koni ke fu ai noa ia ngahi kapa ke pe ia o pure angani o ngahi institution he pure angani toki lava to o ate fo i ho haa go ia mea te au he ku whatonga hifo ai ki memo na e o mai me he Privy Council ki he kabineti ki au ko mea pe fogen nau whakatara noi kai solo he time go fihi ai o tawata mai ki ngai mea au hoko o tau whenga lewa tau tolu ki tau hanga mapure micromanage but little did we know o kulahi ngahi taimensi ni o whenga ngā we aki ko me koe na nehanga o whanau i whakaukau ko ke tuange ke tau teka he koe taimi pe tene lava o solova i mea o kai ke lava o solova he uhinga lelei reasons koe taimi pe only time can heal ai mea ko koe o ku kai ke lava he reasons pe koe uhinga lelei o heal o whakauhinga ai ke au he ne teka mai koe ni ko na osi i fu ufainga taia la he ksio koe tau te whatonga i pea ulahi pe mo tau whehi a mo wheloto kovi aki i loto whare area kai he te ilo ki taia pe ko hai te kau mo ia i whare area ko hai o kutui mo ka ki au fok ne kai fok ke utokanga wea ke ukau mata na utokanga pe au ke pure i lere e whanua he koe malu anga peia pe koe tolonga anga peia merino he pure lere koe time and time again o se ako i tautore historia koe pure kovi koe gene hanga e o mai ha merino ka whanua ka ku mahari e whaksole ai vilo mai mea koe ni na taki polokalama whoki mua he osi i koe vote of no confidence na iai e kaisi mahari e lahi ke attitude mo hanga he kaunopere o hentolo ai foi i manga wha he na e kai ke pehe ke ko asi black and white mai e taimini ka na kai ke pūri ai hou hawa e ne awhio e pare mia na kai ke pūri a pa na o ta whakalama tau ai ko mea kai na kuongo i he na e whiri kaunopere ia ke nau riake na toi tui ka nau poupou na toi ke pare mia. And that is very sad. Ko mea ko alo e ko recall e ko whakaukau ke taingo na disowa e whare area he tui he kei pare mia a krisi. Na aku kau he kau tangata na nau sio ke lao whakataha mo attention ia rea hoko ia. O mai e whare i o kuhala o kai ke ia mawhai ai ne afio ke ave ke judicial review
Koe tari na e whae a girisi he aho koe na ma. Koe mea nau maare e sol he nau tautorea pe mea koe ni. Ne kai ke te kai mia ke pehe ke ki whakakaukau. Koe motu atu pe whakamatara i atu koe anga e whakakaukau me he legal perspective. Une tata puni mai pe ai. O kui kai koe ku viso ne ke pore i e mawhai e tui. Kai koe ku ngā wea, kai koe ku whakaamu ia. Mo alu mo tolu ki he kakai he koe na ku o tuku mai e aho ke whai ai whiri. O ki mea kana mo o mai te alu pe au ka viera ke matala noa. Ke ohange whakaukau ke awi ke tui. Ka kui kai koe kau mo au ke pore. Nei, koe hinga i whatanoa ke mea koe ni he koe ngai. He ku iai, he koe dimension ne ua. Koe mea koe na ku ako koe ai, koe pehe koe akirisi. Koe institution e monarchy. Say sign of peace and unity ke whanuan. He kai ke, koe tau whenga pe tau ke whakatontonu ai anga ahono fatu e konistu tone ki ngai mawhai executive ki whakalere whanua. Koe mea koe ke sovereignty. O kai whehu ia. E te pehe atu o kui kai ke iai hao mawhai. Ai solo koe hunga whatano kai he koe isiu goni o tau whehanga ngai koe moe whanuan. Tene o kai ke tahanto i loi ko harewa mea o tuku mai mui. I he foi whehanga hangai goni ai pare mia. La aku whaarea pe au ia ki he foi whehanga hangai koe ni mei nai o sikamata mai pe he tau ko osi. Ka koe ni ko asi mai ke he whosoa. Ana ke nofo mai pe he moana koe ko asi mai ke he whosoa. Koe implication ni ka au, koe ka kai to tontu hau, e mamusia. Te tau e pepe ko hai malohi ko hai foi. Ai au i hene pe o mafa tuki ka au pa ko mafasia. Whaka loto whakatamai i he isiu koe ni. Koe taha ai mea na hanga o observation. He kuki whiohi mo e ku whengau e aki mo akirisi. He whaka o singa. Te gai ke hanga e au whakatonga i ha taimi o tolo i matai. Ka koe taimi koe na ne whakotu atu ai ke whakahifo a maafu. O se mahina tahau te ike whai he tui ai foi mea koe ia. Pea koe ne pehe rewa ke toi tohi whakawhoki peke ne awhio. Ka pau o ku mahino peke ai koe kia mawhai tui ke ne toi pure mai ke ne whili. Ka koe ne anga e ne ongo ai mahu inga ke kei whakaapa i pes ai tuunga. He koe kia hafu adverse effect. Pa koe ne tohi atu, ka pau pe o koe ke whinangalo le rei ke whuatuna ko atu, pe sai pe toi hoko at pe. Pe toi hoko at pe a maafu. Ka koe mea ina uhanga o whatoka ngai. Mea ina uhanga o whatoka ngai he. Koe fiafi ko ia nei mahino i koe kia i o houhau e ne awhio. Koe tok fufa tai mea na whatoka ngai o tangi tanda i koe ni. Pa koe koe kupu i lea na aku whanongo koe mea i. Ke ilo mai he ene awhio. Koe kotoa hono iwi mo ene ngāwe ke malu mo tolonga mo tūloa. Ai whare ene awhio. Ea, i he loloto koe ka aue ai uhinga. Nane uhinga ke whakatala le lei ai whehu. Hulu naki holo ai mawhai. Ke ua e ai ha aho o ku whehu ia pea whakamaunga rea kakai. He koe sio kou ki se fo pe he whianga ai uri eki ai kakai i mea koni hoko. Nau ka mata pe o whehu ia ai mawhai e ne awhio. Ka kia au, this is no time
ke tau whakatonton mawhai. Me taimien ke tau sio, how are we going to move this reform forward? Kai keu tui ke kai ke solo nau toki na ku mawe au ia tohi koe me he Privy Council he monite. Pea nau toki mawe tari ane po, tari ai pare mia mai ne kabineti. Ko mawe ongo o feina ki hene awhio. Na mantu na taimwe nei asi mai ai kuini o rea lahi ki he kauno pere. Tu a poi no kune pehe mai ka paua au kai ke mo fie fai ho mo fatongia. Ko kauno pere mo tore ne awhio. Pea o mai a hingo ai. So ke au ko foi statement lo loto ia. Kai ke lava he kuini o rea pehe ka etene fe ongo i gai pe mai ne awhio. E overstep ureba he kuini ia. Ai no fatongia. Kai ke ka koe uhinga foke ne hoko umea koe ni. O ko preimpe ko tae tokanga ai ho weki no pere. Ke whakahoko nau fatongia. Talu pe kulawe ke ai e whehuia o nau fatongia i loto whare area. He na aku amanaki au mou whakau. Ko nau fatongia ko au whiwala ke ne awhio. Mo tauhi kakai gono kāinga. Ke nau pure i le reitu hau e whanua. Na aku amanaki au ko ai e nau fatongia. Kana nau whiri nau doge nau ri aki e ne awhio. I he ova i he ngahi lakanga mo ngahi monu ia o nau mau he whaunga whotutu ai pureanga mo paremia. Aia ki au kone asi mai koe ni. Oku ia ki au koe crisis ni he. It's a constitutional crisis he taimini. Ka ko o amanaki le leipe neongo koe foi fihien ka koe fihien de ne hanga whatawa taina e kaha o anga i whakauka Koi piveni ko ilo i befo ke hange koe ko ke whamatala ki ai pea o ku mea i behe e kakai e ngai polokalama na ta whaatala noa lahi na ke whaatala noa lahi ki he tuunga kui ai wā pea me he pare mea pe koe kabineti pea moe ne awhio. Ka koe ne hau mai koe ni i he tohi koe ni ku ke tala noa ki ai o ko holo i atu he screen ke ka pau gaha ni iho koe ke nau tika ke nau mamata ki ai o koe tohi o ku mahu inga apito ai tohi ai ngo tohi o ua koe ni ke whahatala noa he hala whanonga koe ni he koe e o ku iai ai ngahi mea lalahi he ni o kuwhia mao whoki ke whai hano whamala. Ala ka ku uwhia mao i he tohi koe ka paite taki ka mata mai me tohi koe me office palasi. Ai koe tohi koe ia i ku wakai whako ke tohi me office palasi. O kune o mai e ia e whakau koe o kuhanga e ene awhio o withdraw be kune to'o ene confidence be mo ene whakamawhai mo ene consent ke he ongo minister koe ne ua mga hilakanga. Ai koe whai mea ia o mai he tohi koe me he office palasi. Ka koku whakau kau wat whoki ke mahino ange o koe ke te fu kehe o ku kehe pe i he lea mo mea ka iho no whaka uhinga atu ko ene talamai ia ke to'o o koe ke te whalala ki hongo minister ua koe ni i he whatongia koe nane o mai nane talamai pe au ko ni kai koe ke te whalala ki ai pe au mahino rewa ko harewa tuunga o ku tau whanonga ai i he tāri koe o mai me pure anga o ku kei whalala pe pare mia ki he minister pe au ku pe nai pe he whamui manoa koe o personally list koe ni koe e tokon pare mia i he ne whakahoko mai i hoku lakanga koe pare mia reo e hoko atu pe ngā ue whakataha ia mai minister ki muri.
Ai o whewherewa e tu uko ia I ho o wakai ki ai I hene fo I whepaki koe ku whahoko he koni stūdone. Koe hiri e whakatou mauloa e o ngoto hi e solo. O kou pehe ki tau keiangi. Ki tau keiangi ai kau a ene awhio pe mo ene. Tau pehe a ene awhio. E wango e kusio he. E ko hange ni ha foi spin polo. Ha foi teka spin. He koe he kia au whakaata au pito ene awhio me ne overstep ene mawhai whakoni sūtone. E tohi koe ni. He kuikai ke ne o mai he whotunga e Royal Command. Koe. Pe tene o mai hamea o ku whakalao. Ka kia au, the ultimate purpose ki tohi koe ni. Ke express mai a hene awhio. And the loss of confidence. E pule anga koe ni. Pare mea koe ni. Koe ke ne tala mai ha mea ke whai. Koe. Tala mai pea ko tai whi maari. Ta kau pea moe o mai koe ai kau whafonga kakai me kau no pere I September o foto o mai vote of no confidence. Foi vote of no confidence ne fe. O ne foto o mai pea. Me ai a wharearea ke nau toki tari pete nau tai tari. Foi statement ko ia. Peko foi expressing ko ia. Ia hau koe ke toi ke ai tohia koe ni. Moha express my pain if you are in a vote of no confidence. That's all. Teke ke exercise ha me ai ke pehe ko me ko mo pa we fai. Ka ko ila me go kick in he foi tohi aki ko ni sol. Ya ko me ma winga. O me go kick in ku fe ia na talango fu. Kai eu só tau ia ke ko mau ke pehe o wa me mau. Teke ke mau e ko ni stutone. Ko expression pe ne afio. O ko tai whi maari ke he mea koe. Ko loto ke mou whahanga ue kia. Nai ki au ea ka pau na e toi ki mamange ai kabineti. E nau foto atu e o afio. O ku koe hape mea ke mo koi kia i. Ke foto mai ange. Pe koe ko ngā hawhainga mea. He kono hinga ini. Te utate mea koni. Nai talu me tau gosi. Ma kai pete tali ni hawhanea ke na whatamoe. Mai pare mea. Koe tahaya e ne ngahi whekau indicator o ne talamai o kai ke uwhie maari. Sai, na e kai whie maari e ka hatoa mai kakai mai he ngahi mea lahi. O ke whakatau a puna o te peke uhinga lere e ngahi mea koia. O kono kei whakalere o se ne tau e wha, tau e ni magieni. Ai nau whakalere pe na tole kau taha o tūtuni I he lao. E ngata pe he mahina taha wai nau whakau. Patongia ko kau tare kita. Koe katoa o mea koe tai whi maari mo ngai tai whi maari. Koe whaunga dia ene awhio ene anga ia o mai ene tai whi maari. Koe mea koe ki pe waha mamafa he tohi, ka kia mamafa he tohi. Ke pe he waha mafai he lai tohi. He kono inga o tui ko tohi ko ini, ko o mai e me Privy Council. Ko institution for Privy Council, na e lahi pe mo whaalawiki. Ki ai e solo. Ai kai ke huinga li lei. He ose li liwe wa naho fulu. Pag overstep he Privy Council ia, ho nau mawhai, ko nau whatongia. He kui kai ke nau ke I mau e nau tolu ia, ai kakano, ko definition o Privy Council ki mua he wa naho fulu. Ko Privy Council ia, I hono whakarea, I he
I he atakai I he pureanga whakatui. Ko e kau whare e ne awhio ki he state affairs. Ki he metis o e pureanga. Ko ha mea whakapureanga. Ko e uhinga e Privy Council I he ngai whanua whakatui. Ko kau whare e ne awhio. He taimina e kei kawene ahe e ne awhio. Pea koe composition e Privy Council I he ngai whanua whakatui ko toa pe. Kui ai pare mea mo ne kau minister. Koe hanga e whengau e aki e Privy Council ki mua. Koe liri o ne wana o fulu na remove ne awhio ana ai executive authority me ai. Pea na liri o rewa I he kuwhawha ia ai fo irea goe kawen. O hanga he tui o whakalere whanua ke fo irea goe rain. Ai e goe whakakaukau ia o malu be pure anga I he tui whakalangilangi. He tau mua lelei ke oa toi kau e tui he tau maa whaitutone tu hau. He koe ne halape. Ai koe ne lau koe ka whamau. Koe ongo tangata tau maa e tala e fo I maa. Ai koe ne kovi pe fo I maa. Unau tukua ki e tamana ne tau. Koe huinga e nei whae whakau ke oa toi kau ka ngata pe tau maa he pare mia. Koe ne halape pare mia lau kai kakai. Ne ongo koe pare mia ni koe whiri he kakai e solo. Ka koe composition o whare, o te he ke whakate mokalatia ke tauhanga, o mai ngai mea fua whakate mokalati ke. Ke au ia, koe mahu ingai ne uhinga lerei. Mahu ingai ne uhinga lerei ke tauhanga o whekumi, ke ne hanga hulu, e tauhala whanonga kono tatake kakai. Koe tau bene taha tolu bene taha whaeni e tau ririu mai, me he whaunga anga maheni ki mua. Pea koe ai na ia lau ia akiris he taha ne ngahi I POLOKALAMA. O statement no kikin mai ko wata mai. Mea pango he koe old order na ia no lao. Koe new order o waha no lao. Ka koe foi whetukutuku me he old order ki he new order. Koe ia no lao. Ka koe taimi au kikin ai mea gogo uhinga lelei. Ke ne hanga whakatau rei. Ai kono moni ne, mana tui koe foi, ka mata pe e tau reform of implement he wana hongo fulu. Koe foi transition mai me konistutone motu ake konistutone fo ou. Kai kia ha foi, kai kia ha lau ia ai po mitigation plan ai. Koe ai peke tau Filipi meheu, te ke tahanda tolu ia, o kaiti lerei ke tau toke alu ke au ka foi maturity o tau ihe. Ai ke au lewa koe mahu inga ia koe uhinga lerei po mahu inga hono whehu ia ngahi function ai ngahi institution o exist he structure whaka governance. Ke o ngā ka tau lava o fatu has mechanism system o kulava flow ene ngau. E wange ko whatara noa anea. Ko kuputol noa me kuputol taha ko nistutone. Mahu inga ke toi revisit ia e kabineti pia moi whare area. Ke troa clarity ko foi mawhai pure koe whakarea koe kuputol noa koe anga whai e pure whanua ni koe pure anga whakatui whakakonistutone I he malu. I he malu o tui ono. Ka oku wahe he kuputol taha ai mawhai pure ko ia ki he foi sino la lahi e tolu. Wahe tolu pe ai mawhai pure. Ai o tau pe ka pau koha mau anga vai. Koe tanke vai e tolu te tau amana ke tafe mai mea e vai, mawhai oia. Kai ai lewa hatoi tafe anga vai au kai ke kau e me tolu. Tatonu ke tau whakaukau. Heu kai ke whakanatula. Ai a katoi tafe mai hawai ia koe pehe koe Privy Council. Kau ki kai ke asi e kuptolu taha. O kui ai ha tafe anga vai, mawhai ai. Ko tunga whatu taha mai toni e tau whehu ia.
Aia ke au ko tohi. Ko hono mamafa mono mahuinga tohi. Na o mai me Privy Council. O ku mamafa nge lai pe pasikareti. Kaya hano iwi ona. Kene tutu uni ki hata. Sai. Ka koe haere wai mahuinga tohi koe ni. Wai mahuinga tohi koe ni. Koe foi. Founga ia. O fotu mai ene afio. Ene fotu vote of no confidence. Even koe, ka pau te ta whoki mai ke whai konga koe ia, I he tohi koe nei o mai koe me he tui I he Privy Council pe moe an kou whahoko mai me office palasi. Daim kou tau whakaukau ai ki hono whakanofo o ha minister, pe ko hono to'o ai minister koe ia, ko osi tala mai papau pe whoki ia, ange koe whare I koe na e whai e atensene ale, o ku whepaki ai tohi ia mo kupu mahaka kupu ni mataha po kupu fiha o e konistuto ne au ne whaha mai kok whepaki mo kupu ni mataha tolu ai mea kakapau te tau sio ki hano whakanofo o ha minister whiri mai pe koe pare mia pia ni hangarewa whiri ne kau minister ave ke tui ai ko ne atu ko ia ku hange ku asi mai he tohi koe ni o ku iai mea e ua ia o ku whai he tui ki he whiri ko ate pare mia pe o ku confident he toko taha ko ate pare mia pe ani toki hangarewa o whai ne consent ke ane whakamawhai kai hoko taha ko ia ko minister ko mana tu I he ngahi polokalama he tau ko osi na tau tala noa foki na ia ia ngo minister ia ua na o atu hona hingoa ki he tui mei he pare mia I he whaunga whakakonistuto ne ke na hoko ko minister pe me he aho ko ia o au ke ahoni o te kei ki hanga he tui ia puti ene confident ai pia puti mo ene consent kai hoko o ngoua ko minister I he tariko ko mai he pure angau na upehe na doria o kumau ke whalala pe pare mia ki he minister ko ni neongo ko stala mai he tui ia ku to'o ene confident mo ene consent I he minister ko ia tala mai pare mia ke whalala pe ko taimo ko hangai o whakaukau atu ki ai he kai ke malawa ia ke nau pehe atu ke tu I ka ngau ani na mafokotu atu pa te ke ia tari mai ka kunga mau falala ke ai ahonia hoko ko minister pa hu marewa ngau ia minister o kuanga fe tu ai me ko ia ko nga mahu inga ko ne to ope confident tu I mo ne consent o ku kei ia I ha whakakonistu done ai hoko taha ko minister ko hinga he ko foi process ia no whakanofo ha minister o gulere wa o ke tu I o ngata mai mi hene confident mo ne consent. Without a confident mo consent, e kai malawa minister ga ke hoko ko ha minister. Ko ia, ko mahu inga foki a solo ko e ta whakatara no whakasysteme. He koe taha ine ngai scenario, nei kai ke anticipate ia he kau FATUFONUA o e konistuto ne koni nai whakahegeka ki haki tau tolo he wanoha mo fulu. Koe taha ngai scenario koni os ene consent kai pata mai withdraw my confidence. Ko ia withdraw ai koe taha ngai scenario te kei ke ne hanga ia o ange ne consent o kos withdraw be ne confident ana me ongo minister ko na mai ya ko ni ya ko minister ni na os consent ia ki ai ko ni une tala mai o withdraw e consent sai ya o wai palo pare ma faka system faka konistutoni faka structure ai ka hange foko kulau o foi time transition ni ya go me ma ingai ke revisit ai foi whakaukau goe me ko nina ta whatano pikai hono awe tu I o tuku ia I he hange hakonga au pe ha o ia he kau Privy Councillors o kuika ia ha nau mawhai nau doria ki hono whakalere pe ke whaitutun he tu hau e whanua ai au nau mama o rewa hange rewa e King versus Cabinet all time he guai kau whare ke hei ai wai kau o ai ko fehu I lewa he ko mau la hitaha ko ni mau ko ni o fai ko ni he Privy Councils ai ka ye nau fare I le ne afio he ko kupu ni mataha
kupsi uraki. O tamai pe ia I hanga tona ko mawhai pure. Ko mawhai pure fonuani. O kui he kapneti ia. Ka nau tariu I mai ki whare area. O mea koko wharea I koko I whare area. I he sea. Kene hanga whatonga I koe mawhai pure. O kui whare area ia. He tariu I mai executive ki whare area. He kai ke lava ke tariu I hapure ia ke haki tangata I lalo. O tariu I halalo ke kaupure I olunga. Ai ko whare area o nai tuku mai ke ai mawhai tau pehe whaka executive ai ne afio. Ke whai he, penai os, koe kore mai ne afio mo sivi e ngau e poreanga aho he whare, kau ke he ke kusio ke anga whakafotunga e whare, kau again, koe mea koe au ke he konistu tone pe, o ku ni ita pe pare mia e he sea. So koe e toki lava pe he tui, pa kua stutunia konistu tone kuo pau, ke whakahifo he tui, ai sea e whare are a hiri, ha whako atu he pare mia, moe ova, I he pesete ni manoa, ai kau memi pa e whare. Ai koe whai mea whai mau he pare mia, pe koe whai toko taha tolu, me toko taha ono. Tene whako ke he tui, ke whahifo e sea. Ai kai rewa ke lava he sea, ai exercise, ha mawhai ai he wana polo ia he turia he pare mia. So koe katoa e umea koe ni solo koe loloto ia o e whakaukau na tahanga fotua ke polokama koe ni. Ke tau mai o tala noai ai whaunga I whanua he funga te pile I he mama. Ta tau ai pe whakafoki ke tui pe o ave ke tau te moka alat kakato kai o mai o tala noai he funga te pile. I he mama lo tu mo ia ko tui koe mea pe e malawa I ke tau fatu ha whanua e malu mo tolonga mo tuloa ai melino me fifia ai kakai. Te mai ki tā noai he. Koe palapare ma koe ne ao ni koe nofo holo koe ki kau Privy Council pa ko amana ki au mana tui nā ko silave pe mahino mai me he hopo oku influence he pe nolo pe moi Privy Councils ai kau whamau u lahi whanua. Ui whata tau tuos maua na e whakanofo ia ai whamau polis na whaiti se mai. Koe. Pea koe tūtun, koe tūkoe, koe nisitone, koe chief justice. Disi koe ia head of ia ulu whamau. Pea koe no molo, koe ia ku tangutu he higher bench, tangutu I olunga he sea maalunga taha, ka tangutu ate kau whamau ila. Loi mai whanau. Pia mau ki I top town ne tiu ki moto mai pe konga ki Oi ni e solo. Koe, koe ni konga mai. Mo ka taki behe ku ka pau ki moto ati ki whai konga koe ni. Na e tala mai behe e whakafofonga he te kei kamata ma POLOKALAMA lo donga mate uhila I honau whetu ugo ni ku whahoko mea ene POLOKALAMA lo donga mate uhila ka ku leare behe ku kei ngā webene telefoni mo mea. Ka koe ni ki I tropo mai ai neti koe ai whakafofonga ka ku ngā koutu I pe te lock in me pe ofa pe ko ke ose maka ene telefoni he dai nim pe ofa pe ko osmo ui mai uhila ke lava o te hoko atu e tau POLOKALAMA ka mo ki dari mai pe I lotoni ko ilo I pe ku ai e tokolahi ki mo tolo ku mo loto ke o mai homo tohi mai a mo ngahi whehu I mo whakau ke kau I he POLOKALAMA ka koe ngā te whenga pe ke ngā koe whainga maari e whoki o koe ki o loto ke
ke ta ofi ai whamatala ko e whafonga kai kunga ka e tipen pe tau taimi ka pa e toi ha taimi e lava ke whakakau atu ai e umea kone kumo toha ki ai pakapau e o se tau taimi ai ke ko isiu ko ni ko isiu kulahi pe ko tihe ka ke osini pe e hoko atu pe oye kona ku ogongo atu pe Ia. okay Kona. Mana ki motu pe. Koia. Koia. Ko winga foke fata no ke Privy Council pa ko amana ke to ki. Ko kulau ko ni ke e ku hoha he osko ni ai. Pe mono te wa te mau apil, mai mau tangi. Ko whakamatala na o mai he kauloia ki au. Ko tai mwana e whakanofo ai whamau polisi. Ko se whine ko ane mai langi he i tise mai. Ko whakanofo ko whakanofo i he anga maheni. Ko whamau lahi, the Chief Justice. Ko ia o heti pe Palestine whamau tangi. Pe heti e Judicial Divisions e whamau anga. Ko ia no molo ke tangutu he higher bench, he? Ko e whamatala ko na mai ka te au. Ko acting Chief Justice i enda Petunia ko kupa, ko e whamaulahi pālangi pe au ke heni, ka mo e whamaulahi taha ko langi. Katoa nau toria, nau tangutu nau toria i he floor bench, he? Ko haina i tangutu mei olunga. Eke mai po haina i tangutu mei olunga. Tala ketia pa mo afeaki. O ke lau alo lau koe. O ile lau koe ripoti koe asika. Tutuni mai he kau whamau whakatui. Ke sino tala ke tiu kai toi whiunga pe tau ke ne toi hoko ko a position of power i he whanuan. Ka ke mausio angea ki ai. Ke tai tokanga ai whanuani kau politikare kau wharearea. E nau hanga o mui e ngai koe whakamore lahi nei whai he ripoti e asika, whakamore lahi nei whai he ripoti koe ni a Peter Peskla. Pena o mokoi loua a ene a fio ke hongo ripoti koe ke whai ke hangau. Hala mua ki ngau e ta. Ai ko kuhinga i whakatara noa ki ai, ai lahi palo pale ma. Kai ma ko ti mahalo o to e motu pe ai interneti pe mitong winga to ki motu ia neongo ku ke asimai pe ai ata ko ni o e pafofonga ka go ilo pe aku motu pe mo kata ko more pe ta u fau hi mo ngai pal ma faka interneti mo fa teknologia ko ni he ko me pe pa ki hoko lere ko ngai POLOKALAMA o ku whawhalala lahi ai konga lahi tau POLOKALAMA i interneti ke lava o whawhihoko taki ki tau tolu pe mo whawhafonga ki tonga pe mo ki mo tolu o whe tapa o mamani o ku ke mamata mai ki ai o ku whawhalala kotoa ai tau mamata ko ia pe mo POLOKALAMA whahoko i he interneti pe koe taim pe o ku ite ita e tau interneti o whapupula pe ita interneti ia hanga ke koe motu ia ai whetu utaki pe a ka rewa ke lava ke tau te whehoko aki ka koe ni te tau he kai pe ke tau taofi ai ke i toi pe tau taimi ka e tuku pe ke ange pe hawhainga maari i he taimi koe ni ko loto pe ke whahoko atu koe i koe hoko e taha ahoni e whahoko dai POLOKALAMA koe whawhango sai o ne a pongi i he taha pongi e whai ai ha whatala noa i he isiu koe ni pea mo whawhonga wharearea malolo e tua te lavlavu i he taha pongi i he hoko ai taha koe POLOKALAMA ia te whunga whanua alo au
pea mo palofesa toke tā sesi o laftani aia pe mo whainga maari ai ke oangi ki ai isiu ko ni whai ke tala noa pe koe hai viu ai palofesa laftani ki ai hoko ai tolu e whiawhia pongpongi koe POLOKALAMA tala noa ako mo politikare ai e whai whakatala noa ai ke palofesa i noke huakau pe te toi oangi pe ai isiu ko ni whaampe e lava mao pe hatai mi ai ke oange ko ngā mahu inga apito ai ni ihi ko ni ai viu ko mai whafofonga i FATUFONUA ai viu e o mai e he e whango saone pe mo e tupunga whanua alo au e mai palofesa laftani pe hoki haviu e o mai e palofesa huakau i he POLOKALAMA ia a pongpongi ka kohi ngā hekai ke ka pai ngā tahene POLOKALAMA he konga koe ni ko tui i he ma POLOKALAMA hoko e toi hoko atu pe no whawhewia ulahi apito ngahi isiu ia i he tohi koe ni mehene a whio pe mo e tohi tāri koe ia pa mi he kabineti o ku uwhia mau ke whaha hawakai ki ai mo hawhai hatala noa ki ai au koe ki hakaunga e tau tala noa tau tolu koe hai mea e hoko koe whai tutu unia ke he mea e hoko pe koe nau whakalelei pe koe hai mea te nau unu ki ai koe mea ia e kau taki pe mo ene a whio ko hai mea outcome koe mau mea koe tau tala noa pe tau tolu koe ngā koe ngai mea ni o ku hoko mai tai ni mi koe hai wakai koe ni ai ko hai wakai ki ai o ku wai tahangu ni tala mai pe lava o whakatala noa ki a talakedi ka koutui mahalo ko o ku lava pena asi ko mana tui nai whai e whetu taki ki ai he kamata anga mai POLOKALAMA ke pe lava whakatala noa ke he taimina tau whakatala noa i koe ki he pēnolo nai isiu he pēnolo nai na whaamu ke ki wha maala ala mai e talakedi ka na e whaiwhetu taki ki ai o kore ki ai ka na kai be ke there is no response back from talakedi i he isiu koe ni na ka kia ha response mai ka ke mahi no pe ko e emaili na e aluia ki spam email pe na e wakai pe ki ai ka na kai ke pe mau ia o koe ni ihi e kautaki ia o ku kai ke nau kau whina doi whakalere ke hange koe pare mia ma kau minista o ku nau ihe pe no lona topa koe whataha toko ni bea koe ke hafu mea ke nau asi mai o tari iui mai ki he kakai whanua ke makatuunga nau o mai o ka ku whaafu ofa e whakaukau pe mai whakatu uko o mai ka tau ki tari koe ni ki he whawhawhonga ka tumo ke watu mua ki whamalo koe ni whamalo lahi atu ki he kau sponsor ko toa pe na mo loto lelei he kore na whai ki malo lo ai ungahi POLOKALAMA koe ni tato white POLOKALAMA koe ni ai FATUFONUA fo mo tolu mo sponsor ya ka lawa ke whahaki malo lo mo family ke to kamata i he weekendi pe ko whamalo lahi atu i ha mo tari fia maari ko ngā kai hoko atu tau ngā we i he weekendi whamalo lahi atu ki mo tolu ko toa pe o ko mo tokoni mai ki he POLOKALAMA ko ia Vipon Media whapaanga i he ngai ta whaake ke pe ko hae ngai POLOKALAMA pe ke tokoni whaloku fua mai o ku whamalo lahi atu ki mo tolu ko i kamata anga i ne tau POLOKALAMA he tauni pe o ku ataa pe ka ni ku mo loto ke tokoni mai ki hono whahoko ko e tau ngai POLOKALAMA o ku ataa pe ke whetu taki mai ke teo ke lava ke whahoko mai ki ai ho tokoni pe ko sponsor i he POLOKALAMA ke whia mau ki ai. Ko ewa ki ai whamalo lahi ki he South Pacific Loans ai ko Stalectable pe mai kau tahla no ko ia South Pacific Loans o ku nau whia ke nau hoko atu pe e nau sponsor ko ia ngai POLOKALAMA pe me he Vipon Media o ku whamalo lahi ke timo tēnā tolu kau pure pe mo kau ngawe ko toa pe South Pacific Loans. Thank you so much for your contribution and for your willing to continue on your support with Vipon Media. I appreciate so much South Pacific Loans, and I hope that we will do our best to continue on putting your sponsorship
forward to the people, especially the Tongan people. Here in New Zealand, in Auckland, so that they can come and use your services. Ka pau ke fia mau no, pe ke fia mau ha whahinga paanga ke tokoni ke te koe mo family I hawhainga taimi pe o ku South Pacific Loans o ku nau tuu ki nau tolu ke nau tokoni I ha whahinga taha pe I ha whahinga taimi pe koe whika telefoni ena koe noa walunge au walu walu hiwa walu 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 noa walunge au walu walu hiwa walu 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 o ku nau iai ke nau tokoni ke te koe I whahinga taimi pe upe ki he Peskona vipon media gwe link beko type ipe a tap.splnz.co.nz te ke lava lewa o huki ai o whakahoko ai o fie ma o hau whetu take tina tolo koe tau wharekoloa wala koe ia I tonga eki ai page fashion store koe nau special he weekend ngai slipa koe ni o ku ngahi kolisi o ku tā koe ngahi kolisi o ku tuhifo ko toa no mau ngā I he weekend pe pāngai wanoa ke slipa pe mo ngahi wala ke he o koe ngahi whama maa ku iai te ke mau pe ia I hao lawa atu ki he page fashion store I loto nuku alofa I hanga tu ke tau moe pea building I loto nuku alofa pe koe whetau laki anga koe ia o hala salo te mo hala whatawhihi I loto nuku alofa hanga ke tau moe pea building turiki koe ia ki he market talamahu o ku iai ai page fashion store ai pete ke telefoni he telefoni koe ni wafitu tolu ni mao no I he page fashion store te nau lawa o toko ni I koe Iha whahinga taimi pe Iha whahinga wala pe ka waha wala ku ke whia mau ke ota te nau lawa o toko ni kia te koe peka whahinga mahu inga pe o ku ke whia mau ke nau toko ni atu kia te koe ke wha maa ke ha whatau te nau lawa le rei o whakahauko ai service pa mo ngāwe koe ni mau I he tau live stream o ku kei hoko atu pe ma doi goe ni ku kamata I tau ngāwe pe a ku kamata lewa ke walere pe mo tau live stream I hao whahinga Māori, putu, pe koe whai aho, I Nusilani, te ke lava whetu taki mai, I ha whahinga taimi, pe koe graduation, mea whakasiasi, kau ke whema o ke hulu, ke live, te maulava o live stream, ho ngahi kātoanga ko ia, pe a kapau ke whema o ke video, I pe te maulava o video, ai kātoanga ko ia, quality lelei au pito, lava ke o atu ke te koe, ke tau souvenir ai pe mo family mo sio pe ai o ku fitu tak me be no wata wa no anima no fitu ai o ku lava ke fa ko atuai tau live stream I Nusilania I Brisbane te ke lava fitu tak ki ai ki a tesi te stong o ku fale ai ne live stream me Brisbane ai te ke fitu tak pe I he figa telefonico na ko tonga live stream I he noa wha, ua noa hiwa, fit wha nima wha taha. Noa wha, ua noa hiwa, fit wha nima wha taha, o ku whahoko ai desi e live stream me Brisbane, whainga kātoanga pe, o ku ke whiama, te ka lawa o whetu taki kau ki te hina koe ni, te ne lawa tokoni atu kia te koe iha, whainga mea pe he live stream. Peka pāu rewa I kai, te ke lawa pe o whetu taki den lava tā mo I whalani. Kau ki I whetu taki ange I he telefoni. Aku
Solo o ke whanau mai. Ia, koe ni ku ongo mai. Ko ia. Asirei o kulotonga mate uhila. Koe. O tokanga ha. O mate mai rewa neti ko i roto. Koe. O ku, kataki hoko atu pe, koe na ku sai mai ho interneti ke taki. Lera pe puka hai mea lawa e atu ho interneti he kata toki malolo ai. Koe, ku mahino pa kia tau na osi na motu mai ho patala noa i he whakaukau ko ia ku ke sio kia i he ngāwe koe ai Privy Council pa koe o ku nau whakahoko i he, ko te tala noa whoki i he tohi koe ni he, i he ngāwe koe Privy Council. Koe ta whake taha ko loto ke o atu ki aipa te ke toki whoki a ke pe ki o mea koe ka ke toki ke te apo ke o mea koe na ke na motu e ta POLOKALAMA. O ku na ke whakaha mai whoki ho whamatala ki mo atu, o ku koe tohi koe ni, na ke amanaki ki he pureanga, ke wakai ke tau sio koe hae talangofua, o ku nau iai, tuunga talangofua ku nau iai, ki ene awhio. Neongo o ku tatala noa whukitaua ia, o te lolo atu atu he ngahi isiu o Paloparema hange koe ni ta sio ke he Privy Council. Kana ke whakaha whoki, na ke amanaki atu ke wakai pe koe hae tuunga e nau talangofua, ai pureanga. Ka ko manatu i whoki i he, o ku iai whoki ai, ko kufia sio atu ko manatu i hakarewa ai fuakawa ko e kau minister. O ku e whake ko walu tolu na fuakawa ko pehe. O ko fuakawa ni i he a o tua, te uwhai talangofua mo oni ki he ene awhio ko tupo ono. Ko tu i to tonu tonga. Ko tahaya o ku manatu i ake i he whamatala ke whai. Ai o ku pau ke eke i whoki ke whahano wakai. O ku whewheanga tuunga ko e nau talang. Mahino apito e ai umea ko ni ko he tala noa ia ke he lao mo ko ni stuto. Ne ka kuhinga na nau fuakawa ai minister ko toa te nau talangofua. Fuakawa ke o toa te nau talangofua mo oni ki ene awhio. Ai o uhinga na ia ta tau ai peko hae tuunga kwhai ka kua pau ke nau talangofua ke tuu. Ko i siu fokia solo na uhinga i hanga o lawei ai fuakawa. Koi. Na kai e tailo i taua e iai e hoko i mea koe nihe. Kana ta ilo e hoko i Paloparema. He tuu koe fuakawa o hange pe koe na ko whakamatara. He koe foi dimension ia o kwe mau ke sio o manatui koe whakakaukau go koe na o mai he fuakawa hono whakarea whakatonga koe talangofua. Talangofua. Ai ko mau foi fuakawa koe foi fuakawa e tolu. Koe te mau talangofua ke ne awhio. Talangofua whakarea koe talangofua kakato. Kai e pe mai talangofua vai ua. E talangofua konga. Talangofua kakato. Pea koe ai koe talangofua mo oni. Ai koe ke te ai koe talangofua pepe koe talatau. Ai koe anga e koe kai peke ke talangofua koe talatau. Pea koe te tata mai fo he koe mea koe nina u toki lau pe mahino ka te au kua ulawa he whiri. Nata POLOKALAMA tau e. Koi. Iyo, koe foi fuakawa whika ua. Koe tauhi e koni stutone ke maa oni oni. Ke maa mo maa oni oni. Pa koe tolu lewa. Whai ho mau tūkui ngata, mau wiwi, ata mai. E whahoka ko mau whatongia ki he lelea e whanua pa moe tui. I he ene pehe, koe anga koe kusio, mandui na utarate au ia. O teke overstep he tui ia hono ene constitutional right. He teke tutu uni mai ia.
Ko ne hanga bea express mai hange ko men ko loto au ke fai e pare mia. Ko veui le wa te tau talanga ta ke ne whakaamu pe te tau talanga fua. Kai ke ne tala mai kai hala mo fainga tau bea fainga whakaukau he sio goe tohi o kune tu ni mai. I hereby instructed or something kene peheke. I hereby command. Kai ke asia. Ko expressing pe and a loss of confidence. Kai te ke hea mai ho ate ka whaonga whao e nau vote of no confidence is expression of their state of thinking. Aia ki a au. Aia ki a au lewa. Nau mau e nau toi ko nisu done I he nau fuaka wape. He nau talangata. Aia te kapata ke eke mai ka au ko hai he ongo whahai u nau mau e ko nisu done he taimini. Kai ko tu ia ne mau e ko nisu done. Kai pare mia aia ka moe ne kabineti u nau mau e ko nisu done. He ko unga he kuna kai ke ngata he foi talango fua au talamaya ke fuaka wa e go ki he otua. Ai ke talango fua ke tui ke ne fuaka wa ko me go mama fa go ka au. No pa te tau whakatontono e konistone o e whakatontono. Ke whamau Ko whakatontono ai tarango fua, whakatontono ke otua. Aia, ko uraki eni, unau talatau ke tui, o unau tai apasia ke otua, aina nau whakawa ki ai. O lahi no complication. Koe. Nai, o mai whoke tari ai pureanga, o nau tala mai na nau kumwhare I ki he atenseniare, pia whaha mai atenseniare o kwhepaki ai tohi koe ni, pe kum nau wharea ko tutuni a tui, pia moe konistu tone kupu ni mataha tolu. Ai rewa koe, ka koe kuwhehui a kuia koe konistu tone whoke au tala mai ki unga ke whakawhisi. Mahalo koe hinga ki he konga koe whakawhisi mahapa ko whe kupu kui ai. Ka koe kuhinga kupu ni mataha tolu asi ai whakaukau koe ai. Toki ko pau ke tau he minista no tu unga minista ka oua ko whakataunga he tui a hono whakanofo I ha whakotu atu he pare mia whatatau ki he kupu ni manoa pi. Ka koe kuhinga koe uhinga e ki hono whakataunga I ha minista. Ka koe tohi whokia hene bau tau lau whalere koe tohi hange koe mea koe whamatala mai o koe ke tutu uni mai tu ia ke whakataunga I minista o tama he tu ia ko withdraw a confident mo consent. Ko fe ui ko fe te paki ai he kau I he mea ko fe mea ko fe paki. Ko ia. So koe palapare mafukia koe tisis koe nau pehe koe na nau kumwhare I whakalao. Koe whakailonga pehe talangata e talatau. Ko kia au koe foi taimensi na ko slave ki mua mahu inga koe tau whanonga pe moe tau tauhi tau relationship pe moe ne awhio. He ko hono uhinga nau o mai tāno whatata o I kiria koe na I toi whoki mai o whakamalo ia ai eiki he osi hono whaito o ia, hono whamo ia. Nei kai ke mahu inga ia pe whakoni sūtone ke whoki mai. Kana e lelei lahi ange ki he eiki ai toko taha nai whoki mai. Ai koe uhinga koe kau, koe whakahunga ia he tangata nai mo ui, ai whaito o nai whai ki ai, tai aha ne totonu ki ai, pe ko hane totongi ki ai. Koe wā kone ai pare mia pa moe kabineti pa moe ne awhio. Nai totonu ke tuu loto ai e hunga ia. He koe mawhai e nia e ne awhio nai hau moe, nai kai ke tauki, ke toko mai, nai kai au pito. Nā ne volunteer pe.
Hene amanaki e hounga ia ai pureanga. Ai ko ngwe na kufo. Te tato e solo ka koi mea koni. O uke pehe ka pau nei te ke fai reform he wana honga fulu. Ka atoa ka minista ko na os minista mai pare mia na os pare mia. O pehe te na ma o se ago ya. Pehe e toi fute atu hataha ken. Ko poine ko hanga o ake mea kehe mea whakonistu tone ia. Mo mea whamawhai he tau i he transition tau tolu. Tau whetukutuku a tueni mehe. Pure anga ko iki mua wana honga fulu ke konistu tone fo o. He ku lahi o mea ege alaini. Ko report a pes klavi ke lahi mea ke whaliri. Ka koe hange koe lau koe tupou ni ma. Tau unu heni he mea koni ko osfai. Ka pau sio e kau whafonga wharearea. Te whemau ke whaliri. Koe uhinga ia koe sio koe ki ai. Ai mahu inga ke whae fo i honga ia. He koe e solo. Ka pau te ke whaaki hao mea lere ke hao toko ua. Peko hao api, peko hao waka. Pake ki takai ko pet wai ka mea hege na o mai ke tau o. Ta mai kai algo wai kai ko waka ya aku. Ko ki takai pe o loto ke ka atai waka ke tau o ave ki ka folau dai toko mai. Ikai mo e waka ia. Se o kai tai honga ia he foaki na ke fai. Hange tofu ko mea ko ni. Kau kai loloto ia tau faunga. Whaka social wha politikare. Aia ki au ia koe foi tohi ia. E tape au ka koe talatau e pare mea moe ne kabineti. Kau koe men whaloloma ka au e solo. Men whaloloma. Ko no whakarea i mai he toko ni pare mea. Na unanimous. Loto taha i kabineti. Loto nga iai. Kau no pere toko tolu. I he loto kabineti koe ni. Na ana uloto ke talatau ke hene afio i tohi koini. O kai au amanaki e malawa ke hoko. Kau tuku kehe pe ko te tau toki ilo ki mui pe ko hai mo ni ko hai o kuloi. He ukai ke utui au ia whakanatula e loto e kau no pere ke nau talatau ke hene afio. Anga iau whakaukau. Kau whakahoko mai he toko ni pare mia. Koe kau no pere, koe ni toko tolu he kabineti. Moki mau tolu koe ni i he kabineti. O ku mau whekau at ke ne afio, o ku ikai ke te ai hao mawhai ke tutuni mai ke kumato. Aku hire koe ka hane tutuni. Koe ne whaka amu. Koe ne vote of no confidence. Koe whihu i rewa hoko, whe rewa kupu walu tolu. Ai koe na nau whakapapau ki a Jehova. Teu tala ko fua. Na aku oni mea ko ni solo ki ha aho e whe paki ai. Ai ko ni stu tone mo tala ngofua. Kau koe aho ni au koe ke whe paki na ua ia solo. Kai ke whe paki ko ni stu tone ia. Koe tala ngofua pe ni au whe hui ia. Nothing to do he koe foi express mai pe ne a fio. O ko tashi e maari o ko ulo more o konfiteni. Koe mea rewa e pare mia ka pau na e mo oni ai kupu walu tolu e ne tala ngofua. O ne whokotu uatu. Ke tatau mai kupu ni mataha ke ne whokotu uatu he pare mia. E whetongi pe kono. Pe koe ne tala ngofua. Ko au koe huinga hokia solo pa ko fifia pe hoko mea. He ke hea mane pe mai. Whakatau atu e motu ya koe maana. Shaina. Wai e pes i whekia ke kakai to tong tu hau. Koe nia koe kia mea e lawe e kakai to tong tu hau. Koe ne hanga pe ne tokanga mai. Ei, musia tange ke ki mea koe ke fufi maari ke. Koe ka ne tutu ni ana. Koe ka ne Royal Command ni ana. He kulolo tonga puke he ne afio anai foi mawhai ke ne te ke whare area. O kulahi ange mawhai a koe he mawhai koe ni nau whetu kuaki ai koe ni. Kai ke a karenti ia taha. E toi foki mai pare mia koe ni o pare mia he whiri hoko. Ai koe ni. Kai ke koe foi tai mention ne solo ko loto ke ulawe kai kata osi ai. He ku...
E kau mea polisi unau. Fie whatala no mai. Ko ti pega me pehe he isi ua ni. Ko foi dimension ni. E whakatoka ngai whakarere he whanuani. Ko liriu na e whaia he kauteke te mokalati. Ko liriu. Pea koe foi foaki i he amanaki, koe whakakaukau koe o e good governance, pulelere o e teke te mokalati, koe e whakarere ake whanua. Pea ko foi lotonga koe foi transition koe ia. Kolose kau kei ia, o whaua paasi nau tolu ia. O to oia me kau tui te mokalati, o nau tolu, o whai e pure kovi koe o kuhinga e mamahe ne awhio. Pea mamahe e pa moi kakai, mamahe e mo kau tui te mokalati. He kono hinga he koe foi foaki mawhai, na makatunga he whai laulau e kau tui te mokalati. Hene pehena, te kai ke lava rewa ke na whanga o exercise. Ai mea o hunau tui ki. He koe transition koe ni. Talu pe kamata bea me he wanoa fulumba i longo ape. O si hanga he ripoti ko Peter Pes Club. O tala mai koe konistu tone maulalo tahai. Pea e longo ape. Pane os pritik mai pe koe aho. E fe hanga ia e whaka amo ne awhio. Pea mo e whaka amo e pare mea. Koe aho e ka yelawa e konistu tone koni o whamsi. Wow. Kako tau hake he fuhakau koe ni. Kako tui ko no whainga maari a ngāpe. E ku ke iai pe kakai o kunau ke tui. Ke pure i le whanuan. Iau koe lau maari e pe o he motuan. Po ilo po lau maari e tokolahi. Mone pito e Piveni. He koe konga ia o ku tau whakau kau atu ki ai. O ku kei iai pe ai mawhai lahi ia i he pare mia. Ka pana nau tari pe nau toria e whotuku ai whakau kau mahe tui. To'o ni whalala me o ngoa koe pe tango sai e whetongi ato ia e mo bi. O kunga ai hoko atu e whanonga. Ka koe ni ku o mai nau tari ku nau tuu pe na tau me ta whaka whala he maa kai tuu mai me ka whala matau. Aia koe opsinia hono tolu wai ngo nak tala noa ki ai. O ku iai mawhai atu i he kupu fit ua ke veteki ai whare area. Pakapau e veteki. Ko ne osia e umea kotoa pete whiri fo o ka tau te hoko atu. E po hela poko whe umea te tau wau ki ai he tau whanonga. Ka ku mahari a pite tau wau mai ki hala whanonga. Ko ni ka pau waha mea ke tau whi whaosi aki. Ke whaosi mai ka tatu mawai a honi tatu ki hoko atu wikaha. Ko ki lawe pe ke o lawe ko ke fitu he. Moni au pito ia. O ku koe tu ia koe ku fitu. O ku kei neongo koe whaka amue au reformu. Kau kei absoluti pe at his pleasure. E ne hanga o diso e whare area. Koe whe mawe ke te hao hataho advice ia. O ku ihe ne awhio bege ne diso. Koe toki whe mahino ake ne awhio be mo sea whare area ki he aho whiri hoko. Whakapau te ne diso he ahoni ke whiri pe mai naka tu. Whataha mo whiri si a wawau taha. Ko ne toi aue lau ko ne toki vinaka naka revu. Ka koe ni e solo, ka koe ni. Koe mea gui koe futahelu koe e tamdea ke lango e hamala. Excessive, very excessive ia. Mate pe lango ia. Kai mau ai mo te pire ia. Ono ngawe. Ka koe wai mea eu te toni e whakaukau kai ho ikia. Ka pao kunau o whemahino aku mo ne awhio. Ki hene tai whi maari e. Koe moni te koe ni. Koe kakato ia mahina tolu, ai mamao. Ai pare meha mei whare area o kurorotonga hoko. Ka pau hei kai ke tari he whare, ke whakalolo at me mahina tolu. Ansi te pia. Koe another way ia, koe whaunga te tau beba mai vote of no confidence. Ka kono kehe koe vote of no confidence, koe vote of no confidence ia, o ku ansiti pe me pare mea o foki hifo whafonga kakai. Koe foi mea koe he moni te. Ka pau e tū whakataha kau no pere ke nau malu e ne awhio me ane toi aia foi mea ke toi whakatuputupulangi mo
koe nau hikini makatoa beke ua te whakaloloa. Pai operation of the loa kupu fitu kupu si uwaki ai lao i whare area automatic pe. Koe ne expire pe mahi na ia tolu automatic. Koe ke toi pe mai e toi tukutu ne whare area unseat pe he lao. Tuku kehe ka pau e loto a whare area i a whakotu mai he sea i whare area. Tuku kehe i a loto a whare area ke toi whakalolo atu. Ka ki au koe whainga maari ea ke save e whanua mea nau toi go through i he fufo i solution alu ke whili pe toi more whoki ai. He koe dissolve koe kuhiri nai pei au ti rewa kau me mi paia ke toi ngai nau temi. Sio? O si apa nau toi, kapau te nau toi whili mai te nau toi wahe pe nau tore foi te mta tau o alwa te bembo so ke more ke implication o se ange fe fusi aki koe kakai to tong tu hau ia musia ka kutaha pe solo wanga koe ni ka pau loto ka no pere ke malui ene afio me ne exercise ngai i power whakatiki tato koe ni koe uhi ko tau ata ki tua pureanga koe ahamoni te naula na to fai tutune. Koe foi whainga maari e tu o ua ia. Hena e osi ai whainga maari e ki mo. Hena e kai ke puri ke kau no pere ai ho hau e ne afio. Kai ke ne toi loto ke na toi whatame pare mea tau gosi. Te kai ke ne whamoni mai e ongo ministana ne fotu atu. Ne ongo ka atoa mea koe ni. Ka koe uhinga fuke ni solo na tahanga o wei. He fuakawa, he kuraki fuupe. Ai mahu inga ke tau pay attention ke details. He nā karanga he aho ko ia. Fe ka ia i ha aho. Hange ko aho ni. Ko fe he tarangofua ke tui. Moi tau he koni sutone o mahu inga. Hile ngoena na fuakawa whatolo uape. Ka pau tene tarangofua ke tui ka ni mau ko ni sutone ne mau fuakawa. Ka pau tene tarangata ke tui ka ni tau he koni sutone mau fuakawa. Ka koe more a apasia ke otua. Ke au koe foi fuakawa. Koe foi more a apasia ko ia. Ai mea koe poto ia. A apasia ke otua. Koe foi mea e more. Eke. Solo ta tok hoko te wika au. Peko hape taimga. Sai peka pai tau hipeki taimga ni. Ko uai kau officer police me intelligence unit mahalo ko nau tali mai e mau o tarano. Koi. Malo bito Piveni, aku whamalo te lava POLOKALAMA FATUFONUA e aho ni. Tato ki sio pe taim tatau he wika hau. O whatu Piveni pe mangau whaitongana. Whastol. Yeah. Whamalo te kainga i he lava ko e tau POLOKALAMA FATUFONUA fo au ki he wikeni. Ko e fufua POLOKALAMA fugeni he wafe wafaa. Tau kamata be he ngahi isiu koe ni kua whaetara noa ki ai. Koe ngahi kautaha ni na e tuaki atu, na o si whahakono tuaki atu, ma mono whamalo i atu kai ki modol, i he ngahi ngau e kotoa pek, whai ngai kautaha ko ni, ka ku te matatau atu he, i he POLOKALAMA ni, tau toki whilonga ki i he hoko ai taha, ai a koe POLOKALAMA i a whawhango saene, pe mo whai whikau sa les waka, pe pe he whoki ki a mispane waka, ka mo mea.